السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. طبعا يا جماعة المعروف عن الجزائر هي طبعا بتصنف من أوائل الدول العربية والأفريقية في الأكل الجزائري وكمان في الحلويات، يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة. والمعروف عن الجزائر إنها بها 58 ولاية، وكل ولاية تختلف من ولاية الأخرى، يعني بسم الله ما شاء الله في الأكل يا جماعة، في اللبس، في الشرب، في الغنى، في الثقافه، في التنوع الحضاري والثقافي، يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الجزائر اصلا قاره وموسوعه. احنا يا جماعه كمصريين طبعا عندنا الفضول اللي احنا نعرف، يعني بنتنقل من بلاد اخرى، يعني مثلا عندنا فضول اللي احنا نعرف مثلا الاكل الجزائري مثلا بيتصنف ازاي، الاكل السوري بيتصنف ازاي، الاكل العراقي بيتصنف ازاي. طبعا يا جماعه بتبقى طبعا شيء كويس جميل جدا احنا طبعا نعرف ثقافات الدول الاخرى. يا رب دايما يزيد المحبه والاخوه بين الشعوب العربيه. نكمل مع بعض الفيديو. والله العظيم فراولة الجزائر حرفيا أحلى فراولة شفتها في حياتي. شوفوا قديش ما شاء الله كبيرة وحمرة، شايفين؟ وأخيرا منتجات جزائرية في الأسواق السعودية. كنت بتكلم عن الجزائر لما سوري قطعتك انا شو راح اي لا يا الله. يعني اقول لك قبل لا تروح حتى غير الدول دي، يعني شوف زي الجزائر، اذكر لما تقرا عنهم وتشوف الجزائريين لما تزور مدنهم وهران وتقرا عن، خاصه لما تروح تبيع، يعني وهران، تلمسان، في مكان عندك بجايه، عنابه، قسطنطينه، دي عظيمه. تشوف تاريخهم من اجمل بس احنا ما نسمع عنه، بس اقول لك في من الجمال غريب. يعني تخيل في عندهم حضاره اسمها نوميديا. انا والله ما اؤمن انه الاستعمار الفرنسي، يعني هم استفادوا من الاستعمار الفرنسي، والله انا اؤمن انه الاستعمار الفرنسي هذا اتعلم الذوق من الجزائر، مو هو اللي علمهم الذوق والادب، مما عندهم يا اخي من ادب وذوق. اهلا وسهلا باهل الجزائر. بكل صلاة والله لذيذ جميل مرة. أكثر عادي كأغطس والله جميل والله حلو. خليه من وين هذا؟ من الجزائر. كثر منا هنا خلاص إن شاء الله. والله مرة حلو رهيب ان شاء الله. وهذا الشوكولا تقدر تقول تنافس النيتيلا في اوروبا، عامله ضجه. انا ما احب النوتيلا بصراحه، كلها الميكس كلها كندا. والله حلوه، والله حلوه. طعم كندر احسن من كندر، والله احسن من كندر. خلاص انا باخذها معي البيت. صحتك. خلاص يا هذا مالك. صحتك. انا باخذ جائزه. تفضل يلا مع السلامه. طيب جيت اشتري اشياء جزائرية، يعني منتجات جزائرية، حجرب هذه بنكهة الفيلفت. طبعا القهوة الكبسولات دائما اجرب هذا النوع، فراح اغير واخذ هذا النوع. طبعا انا مدمنة هوت شوكليت، فتويسكو يفوز عندي. اخذ 2 من هذا، اخذ 2 من هذا، وحجرب هذا بجوز الهند والتوت. حاخذ هذه الاوريو حق بيمو، حاخذ كمان حق ماكسو اشوف اي اطعم منها. طبعا حاخذ حقي اللي قلت لكم عليه بالقمح والعسل. كنت ابى اخذ اللي قلتوا لي عليه بالمكسرات بس ما في السوبر ماركت. حاخذ هذا مرة لذيذ من شركة ماستر. ما انسى العشق صراحة، محتارة بين هذا التوت اللي اعشقه وبين هذا المانجا، فاليوم حغير حاخذ مانجا لانه هذا مرة لذيذ، مرة اعشقه. Oh, Nabi d'Algérie. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Nabi, aïe, là, d'ailleurs.
Ça, c'est le vrai couscous des aides. Couscous algérien. C'est ça. Hein? Soit tu vas du côté de Razawad, soit dans Annaba. Oh là là, la belle marchandise. Regardez-moi ça, la recouverte d'Algérie. On blague pas, nous, on blague pas, je vous le dis, monsieur l'âme. On ramène des beaux produits algériens qui sont sains. Voilà. Tiens, regardez-moi ça. Le navet, courgette. Melon d'Algérie. Melon d'Algérie, vas-y. Allez-y. Tiens, melon d'Algérie. Algérie, mon amour. 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 Vive l'Algérie. Tu manges les gambos? Les gambos manière kignam. À toi, plantain. À toi, goûte. Goûte, qu'est-ce que t'en penses? Oh, monsieur. Ah non, toi, t'es pas russe, toi. Toi, t'es pas russe, hein. C'est sûr, t'es. Goûte. Tiens, bismillah. Regarde ses yeux. Encore. Encore. Comment tu te sens? Un des aides un jour, des aides toujours. Toujours. C'est pas là, c'est les buts de Lyon. Regarde, de Lyon. Regarde-moi ça. Voilà. On est venu prendre de la date. Regarde. Est-ce que tu vois celle-là là? Tu vois comment elle est belle? Regarde. Vas-y, douk, ya habibi, douk. Ah, Faisal, tu me fais plaisir. Regarde comment elle est claire. Vas-y, bismillah. Faisal. Regarde ça, bismillah. Franchement, c'est du miel. La vérité. Et c'est les grosses, hein. C'est pas les petites, hein. Moi, je suis à l'aéroport, moi. L'aéroport de Massy, moi. Allez, l'aéroport de Massy, frère. Fallait prendre du Faisal. Ce matin, on a la patate. Regarde bien ça. Regarde. C'est pas beau, là? Hey, la belle marchandise. C'est pour ceux qui aiment la belle marchandise. Regarde ça. Viens, regarde. Ouh là là. Voilà ma fraise d'Algérie que j'ai ramenée à la maison. Oh là là. C'est pas possible. Mais c'est quoi cette fraise? C'est de la bombe atomique. Regardez la fraise d'Algérie. Mais regardez cette fraise. C'est pas de la bombe atomique, ça? Voilà, je l'ai ramenée. Je vais la laver, je vais la goûter. Oh, toute fraîche. Elles sont magnifiques. Regardez cette fraise d'Algérie. Ah oui, type hasard en force. C'est de la bombe. Et moi, je la mets de barquette. Machallah. Ah, mon ami, Tassili, combien de camembert? 300 camembert. On blague pas chez nous? On blague pas? Hein, trouvez-moi un magasin. Camembert, fabriqué en France. Mais c'est la marque algérienne. La TZ. Et nous, on veut quoi? On veut la qualité. Non, pas les camemberts fatigués. Goûtez le fromage algérien. Il est bon, le fromage algérien? Il est très bon. Magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est celle-là qui Ah, c'est de la bombe atomique. Hein. Ouais. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vois ici? TZ, Algérie. Ah, c'est marqué ici. Place pas chez nous. Eh, ça vient de quoi? Elle vient d'où? Écoute bien. Ça vient de Biskra. Biskra, la capitale mondiale de la date. Petit pois. Ah, chaud, il n'y a pas de lard. Viens ici. Viens ici, Jean-Paul. Ah, chaud. Il n'est pas Mahamad. Il n'est pas. Attendez. Il est sucré. Hein. Il est sucré, celui-là. Sucré. D'Algérie, numéro 1, Falcon en Algérie. Le numéro 1 du halwa. On l'ouvre devant. On a. Ah, vous venez d'où en fait? Tourcoing, c'est le nord, ça. La frontière belge. Oh là 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 là. Vous êtes journée. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Magnifique. On commence bien. Bismillah. Oh. Allez. Honneur aux dames, monsieur. Allez-y, madame. Monsieur, allez-y. Allez-y. Vous savez pourquoi? Magnifique. Je dis la vérité, il l'a fabriqué pour moi. Je m'en même pas. Regarde les fabrications, décembre 2024. Un mois et demi. Décembre 2024. Il m'a dit, je l'ai fait pour toi. C'est pas beau? Vous répétez après moi? Falco un jour, Falco toujours. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais c'est incroyable cette pâte. Les enfants, ils veulent pas la tartiner sur du pain ou de la brioche. C'est direct dans la bouche, comme de la glace. Ah bon? Le pot, il dure 2 jours. Non, C'est un truc de fou. c'est vrai. Non, Ils sont يعني كل مدى بنشوف طبعا التطور في اللبس، في الاكلات الجزائريه، في الدول العربيه كلها. طبعا ده يا جماعه بيربط المحبه والاخوه طبعا، وبنشوف حاجات جميله طبعا من الثقافات، اذا كان بقى جزائري، اذا كان بقى سوري، فلسطيني، لبناني، عراقي، يمني. طبعا ده يا جماعه ده شيء مشرف جدا، ويا رب يديم المحبه والاخوه بين الشعوب العربيه. اللهم امين يا رب العالمين. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه حضرتك.